Clear to zong te in zawain si baile vekule. Operation Sindoor thukal zel. Nizan Khan Pakistan missile paryatin Jammu and Kashmir Satwari Samba RS Purale Amria ka ania Indian Air Defense Unit 10 heng missile te hi anlo kap thaman vekani thudon danin Pakistan che dan hi Hamas avin Israel an be dan ne nang lea Pakistan sipai te hi Hamas firfiak te ang mainan che a Thamasa Khan Pakistan occupied Kashmir Pakistan ISI le Hamas te hi anin munia thudon ania Pakistan sipai te hi an Jammu Pathankot le Udhampura sipai te tranmun so missile le drone mangin an bitum nia thudon ani Indian Army ten heng missile te hi an lokap thaman veka defense lam thu nei tu te soidanin ram chung khothang lam ram ri nai khwa te droning mo sat moni a heng drone te hi Indian Air Defense System 10 an lokap thaman vekani ni zandar som pakhat vel khan Border Security Force 10 Jammu and Kashmir Samba District International Boundary kan ruk tum fir fiak te an lokap bukani heng ba ka hian Pakistan sipai te hian Punjab amun engamo sat anun ka buka Pathankot Jalandhar Amritsar le Batida te chu drone mangin anon kapa heng drone te hi sipai ten lokap thaveka chiatna lian thamathlen shiat ani lawani Punjab hian Pakistan nen ramri kilometer zanga somnga pathum aneya venhimna lama ainra ring lea State Health Department podar kar somni pali inra ring turati anni All India Radio News Aizol Ramwan Duai Kashmir ziak tu Dr. Silal Engkima Tunai chu India le Pakistan boruak so sanga Kashmir alar buka Kashmir chungchang bi chian na hi clear haute ang u Kashmir hi nu chon ramani Kashmir hi ram nuam le moya soyani a aram leilung te hi thain ange ile ni ngei turania ane pulte po anming than pui le thin reng ani aram moi le aboruak anom ema wanghian khwalzin tam takinan to a aming lema po leiwan ram paradise on art ti in an lo phu a hialani masituna chuan thila retling zawa buaina helna le ingir ngauna wangin le eden hi le Anchhedawng anita zokani Kashmir buaina thil thleng hi kumtin chorwal hian voi sang ni zanga vel thleng ang ani tamaya anomna ai ma in achi bai omna hi miril ruwa ain tu zok mani chu khwalzin po luzuar tan lo chuan hanjin ngam na rual ani talo an apple chu sum do na tan po aman lei thei talawa munchen khata pe chuan sipai ten uivom nan te an mang tarola helna wangin harsan chi sang le rethei mang an nei thla zara azar mek zeldon ani himo arami le sange hindu namcha Kashmir pandit te chu aram ral muan lo ema wangin India ram mun then khata ral tlanin an pem dara tona phei chuan namriang wayanga ini in thil then khata phei chuan reservation te po an pita hialani Kashmir hi indo na munani Kashmir hi indo na mun poimo tak important battlefield ani a India le Pakistan te Kashmira voithum anin do to a kumsang ka zakwa somli pasari khan Pakistan mi te norle turin Kashmir lalle India inrem na angin India in sipayatira kumsang ka zakwa somli parya thleng khan anin dawa kumsang ka zakwa somruk panga ugas thla khan Pakistan in operation Gilbatar ti mangin Kashmir hi arun le a hemitum hian anin dore lem lawa amai ro chu an chen hle ni turani thi le liam an tamai baka thona le tengpo an chan nual ve ve ni kumsang ka zakwa somkwa pakwa khan Pakistan sipai ten Kargil tlang pakhat tiger hila omhunan khwarli a India sipai huai senten Operation Vijay ti mangin an lu chuanga tani kha Indo hian remna keng tel china kumsang ka zakwa somli pakwa khan Karachi agreement an ti mai Kashmir ram opsem na thuthlung UN thazar nuaya an siama tuna line of control atir chuan ceasefire line anti te hi anrina kumsang ka zakwa somruk paruk khan Tashkent agreement ti khati laya USSR
Chanpui na in an siama kumsang ka zakwa somkwa in dawi ro khachuan in do nu ni lovin in do main in chantranan siama ma se in dawi na zui thwai ani Kashmir hi ngai dan in do na ideological battlefield mun ani Kashmir hi atak mai ni lovin thua in do na mun poimo takani a mithiam le azirmi ten aram buai dan le abuai na chinfil dan tura hian rot na le ngai dan po tam tak an soi chuak to ni an mu dan po in ang vek theilawa an rot po in ang vek seng heklawani ai nge tha lo ti po a hriat hlei thei to lo chu ni ber hi mo tina mi cheng te du dan le ngai dan po in ang heksu a then in India oman du'a a then in mania ro in real independent ni an du'a a then la Pakistan lama be du nen India lam on te po hian thune in a danglam bik greater autonomy an phuta ngai dana sai sa ta noi reng ani hi chuti rual chuan heng helpol te hian Pakistan lam an on thunga anin po na kar hian thuina dai lo chang alo tama tharum manga in nor le silai hial me po ate ngai fo thin reng ani hi mo Kashmir hi rol rala chen na bulpui ani Kashmir hi Pakistanin rol rala a chen na bulpui berani ti la kan soi swal om lave kumsa ka zakwa somriat pakwa tangkhan rol rala chen na hi ain chanangina soi theya chumlo chatlavina kal zelani Kashmir hel tamzok hi Pakistan pui le antir ani dau bera Pakistan hian ram chunga hian India rama helthon lu turte training ape tluk tluk thinani helte kuthi venim na thok tu te mai ba ka mi pui tam takin kongtin reng in antuar vena sani Kashmir hi rol rala chen na hluar em awang hian thlan mual rap thlak tak ani shimmaya he in dona muna hian venim na thok mi sang sari vel helpol mi sing ni ba ka mi pui poi soilo mi sing tam takin an nun na an chan to in an chuta boin ni thlengin an la thimal mal renga chin shat lawa bo tam takanum bukani chuti lai kara mishing za omna bo chia thu human rights violation alo rive sek boka khwa war thlot law ani bere Kashmir hi sum thuninu mai ani e Kashmir nei hi thil hau tak zet mai ni a sum le mishing a he hle a India tan chuan Kashmir en kol hi ipte mong pop poisa thun ang main a hau tak le omjene lawani na chen po omani Kashmir hi aral chitawang hian venhim na thok tu dan hi mangaya he rama venhim na le sarkar na thok tur ti tan loman le ham that na dang lambik siamani bok thinani hengte wang ringot po hian India hian cheng vaibel cheng za tak sen bel thinang mo aram moi tak tak le mun nuam tak tak om lai hian tlang ching che fe fe a then te phei chu kum khwa a vurina bo kha lek luk mai te thleng khwan an hum hal vek anga ya heng vurama kho sakhi hau taka eile in tur thom no le man ruwa po a thabi ka ngai veka an mun ru then khatte phei chu ram dang siam choklu ngai te ni hloma wang hian a hau tak do bol lo thei lo reng ani tin India in sum tam tak kan senang che hian Pakistan lampo in sum tam tak an seng ve ngei dona ala seng zel don pon ni na langa heti khopa hau tak wang hian Kashmir hi chu sum thuninu hi ani shim mai ani Kashmir hi ne na entir na mun ani soito angin Kashmir hi anin do na mun ngai danin swalna hello bulpui le sum thuninu ni kanti to kha khang zong zong zinga poimo ber pakhat chu Kashmir hi India le Pakistan tan chuan chakle chaklo enfiana mun poimo top kho kani a Kashmir muna hian India le Pakistan hi boithum lai anin buan to a tuna po hian Pakistan lam hian ati dan thlakin helho mangin India mit timim turin Kashmira hian anun chan swala chua ngat ngat ringani hi tuntheng hian India hian Kashmir indawa ne na chan hi Pakistan laka ain ti theina lian ber ala ni fana Pakistan po in Kashmira ne na chan tak lo hi India erna chan pakhat tling ve ni Pakistan tan po Kashmir tluka India chei boy theini omlo wangin Pakistan po in Kashmir hi thla mai mai adu lo reng ani tin chei na tan po aksai chin ram ophi India atham lo ziale ani na lantir na ta na chinchiana poimo takani theini Kashmir hi India le Pakistan in karte na poimo berani
India le Pakistan hian Kashmir hi anin kara in chian thatna le thatlo na te na ta na mangna sa hle a Pakistan phei chuan Kashmir hi chin felani lo chuan India le Pakistan ram hi anin ngei tak tak thei an ring lawa in rem na le in chian thatna tura anin biak na po hian an rel tur poi mo zinga hian Kashmir hi asir zinga mei angani ve tlata Kashmir wang hian in biak na po hlo chamin anin thathen deuh top chang po om ve bokani in chian thatna kong sial na tan po Kashmir bok hi manani a India ram Kashmir le Pakistan Kashmir a bas lan tirte chu ram pani in kar in chian thatna poi mo tak ani tareng maya chu wangin kong tam tak chuan dik vek lo ma se tun dun muna hi chuan India le Pakistan in kar hi Kashmir mangyan na satakin an te thina ni khovel buai pui Kashmir chu Kashmir hi khovel shiata India le Pakistan mel shiat tir tu poi mo takani a kumsang ka zakwa somli pasari ram pani te anin dan atang phei ka chuan anhan buai phat reng ani kha UN phei chuan Kashmir hian Pakistan le India hi a ruai lut ma le ni UN Security Council resolution masalam number somthum pakwana le somli pasari na hi Kashmir wanga siama ningata ram tam taksha turhian Kashmir manghian India le Pakistan hian introduction pede urenga an introduction pek dane ro adu omlem lo thin khop mai Kashmir hi khovel po hiana buai pui ngang maya ton ma hun masalama khan general McNaughton Canada hovin rotnaten siama McNaughton plan antia anua Australian misar Owen Dixon hovin anbeile a Dixon proposal antia a lotling tak tak thailo Commonwealth Conference in anchaile lai nu in Frank P Graham hovin Graham mission antile a chupo enga ang tak tak theilawa ol sam takina chinfel thei mai biklo ram tam takin chinfel tumin tran puina kutpon phara ton thleng yan thil ro pui tak chola thleng theilo chu ni himo Kashmir hi reingya lalina opnuin kumsang ka zakwa somli pasari khan lalina opna topa masi zalin na le thovin na ain harsat na li rina lo muaka kumsang ka zakwa somriat pakwa a rorala anchet na ron luar nu phei kha chuan ama kuman harsat na le buaina to te chu aite chin na anglek ani jok tama a lal oplai ngai wong tur khopin kumsom thum panga chuang chu buaina harsat na le lo na in thla zara tundin muna tanga thlir hian harsat na le buaina hian kyan lam apan mai mel lo le ngala tin heram in sem tu tela hian manikea din tir tur hian an von lai hi thla an tum mai lo mel buksi a an tan hian engtika tak khwa war vele angmo